konka twenda kwakira undijo kandi ukutekateka uriya ko arasibu 2015 kwezi kwa 2025 abantu benshi bakahika akashozi kaka mukozo mu Rembo Rambara amukoro gwo kwigura Tayari West kandi hamukorogu Honorable Chris Mario Munsi on Minister w'ebyamakuru hamwe na teknolojia no we yabirayo mjenyi mukuru basebona banyabo ahindu kugambira Honorable Minister kandi akwatanise nabebembeza abandi bariho batwigurira ikizimbe mu izina rya tatitwe neriyo mwana neriyo moyo rukwera mwe bari munonga kandi baza Omwaha abantu abakoratira empereza ya Tayari West munonga no myishengero wa Rampara Honorable Amos Kankunda kandi ogunagira ngo mbwire buce Tayari West basize kuhereza kurunja abantu kandi no kura bujubajuba ko kuza kureba media houses zibe ziri mu Rambara ningo mu Uganda generally oreba ngo imwe mushemeye kuba muri kabatandikiri ijero ari imyaka minje mutandikire konka waza kureba speed y'umuriyoni mukoreraho mu expandinga abantu nabane nakora amakuru ga Tayari why abo kuba nyo in my opinion nienda kubasima abo kwa nitekateka ngo kimukozirege you have quality reports. Honorable Kankunda nagira ngo Tayari West okubane ikabura hamwe kandi omuntu nabasa kugitunga hamwe kutuyona kiyambiro kwisi abantu obuheereza bw'amakuru obwire bwona. Imwe na YouTube also that wherever I am I can pick you. I don't know whether you have gone to Radio Garden yet. That's another one because it works with the satellite. Ejejo and everywhere I can listen to your radio, for example. Kandi imekubani mu relaying all these activities as they happen live. Nchituyamba chituletera to be informed timely. Nathan Karima mhabuza hanshonga zo bwebembeza hamwe n'entunguka nagira ngo buhereza bwa Tayari West umwire bw'emazire no bwo mutindo murungi kandi nahereze cyo kureberaho aha murimo gutayari kozuro umwire bwo bururu Tayari TV West kakurumu mu mahango munonga obutwabire tuyo mu bururu nitunda oburu bwa president nitunda oburu bwa parliament n'abandi abantu ababere betsimbire Tayari Katambra yaza baramuhona yaza Kampala yaza mu north yaza mu east yaza mu central yahereza abantu mbwenu kwa beno yenda kumanya ibintu kuyemerire uzar Tayari ubishangaho ushanga abatsigazi n'empanga ryo bagiro ko umbyanga bayino bahereza amahurire bo abantu batari bamwe na bamwe abarimo abebembezi abahongo mbebiragiro hamwe n'abacencuzi benshonga zo butegekini bagira ngo Tayari West ibire cyo kureberaho mu mpereza nunji nintwaro mugisho gukutabarusya management bakama n'abakozi ba Tayari West TV abo kumara umwaka ahambeho kandi katuretere kishani nyamurunju muri imbarana nyowe nkahirwa ndi omwe ombanta bakozere mu za TV ze zabandeze omurimba Rome konka Tayari West eresereho entanoso one eresere kishani kirungi ehina abakozi bakwetegereze cyo bakora kandi tutwire platform yo gambira hono kushomeseza abantu bihangeri abo kubezinde TV ze nyingi zitekatekero mbya music entertainment nebindi ine hango cyingire especially the Greater Western kutandikira Bunyoro okejja Rwenzori na Toro okejja hano muri Ankole na Kigezi iriya ntuba ntorora ahamukuba muteire obwako bwanyu ahamukuba muteire kamera zanyu ntargayo content nungi ntargayo kisani kirungi ntargayo ihure rungi but most importantly na agenda za community agenda z'ibyaro mwine programu ya kuja kusanko mwataho nka parliaments and districts mukata stakeholders ugamba hansonga stars mona zimwe really it is very very important ne mukoro mukwihayo live Tayari okwisomwaka Gumwe first of all umwaka Gumwe mukuzire ibintu bingi mukozire ngo myaka 5 abuko umwaka Gumwe noza omumakurire ga Tayari West agomwazo oleba ebya fatsoro olebe bya fakanungu I mean mukora 360 degrees coverage ya Western Uganda
ati ekyo kikuyamba kumwebembezi okuba update. Turikujaguza omwaka gumwe nitusiimiwe omuhagizi wa Tayari West habw'okutukunda habw'okutuhabura hamwe n'okutukuratira kandi nitworaganisa ngu nituja kuguma nitukuheereza ebirungi omu bukugu. Amakuru agashakwa Ian Akankwasa omuri Mbarra.